Itongalu apote ruchok noskede TV lo alayo chalo lo kachonga Malera kesede data mdoso bala seba nyuna ruchok nora kimina nepeti karikanyo kau mama pugane bongu torai tekiara swamuke ido mamuda kesejini dara swama daun ara ibero kasomelo sakonye rejo no polo dodo chalo alopa lo kachonga kesede do pe yas kede kumatene polno mama deje project loka kimina aja chalo ke Aporosia yala minsoto mabea so mapugano la kirna ya unakimisio do chalo konyi wanjo wala ki ne pepika ine residi do kapak atapane kora kino mesa desa itiane no mama ya otedia konyi no ni lipisi abu kone ngara kise orucho kake motogo to no chalo ni na nara ipoda ko pana mama utake to ni ko tango si bono pite ye mama Akim je boti Akim ni pir konyi polo juese mama asipo kinini nda se ite akonyeta do Joseph Tori aite balabe apondo limok na ikesebe buni president Museveni apukora kimena nuda kesagi ari konya ito song agona riko kilera kimino karuni kau amunebe president lo Uganda ngese buna etegiar akimini konye dara pake o yato ni lolo mami tegiar tere esiposi pirini ngunu anen dodo koje bono eroko euri akane na ngiti pirini ngunu ireri ya idisi bon ngese tenge buata ri pirini konye ola le chalo lo Akodakin oreri ya ngunu kiera taba keba kimina era no yamara ke di chalo ija hunde pone do la siponokini pirini da neside nguri ani Joseph Okiro kimine tero apingere ane konye piru lo poro kadasio janga nguri anangin kapo ala maneso da kimine polo neter ba nyana to ke kwan itengo bale jibura chedana to bale je solo tibure esolo le mara neter so keri pipera konai afode ngakiminin tosomata itebebe na ya uten laija konye itungaro ichie luda pote rucho knoskere TV lo bala sabe pui garama ijala ngirunoi isirigini le ba ita sam anaki metolo nikino togo wapene rengo je pitoni oreka konye alangiru ni je ai wayari ngabere bon wayari nge togo ay ngabere lukunda kotaka nyauni konye mamere Dokonirite beja inspection kote ilukumini akwata ngono itomon luda tu ikiangadumu dokonirite beja ine bakaide apply ngada ikorisirigini yara silikumina kwata unu ya karoen dokonirite beja le bakaide savea lukumina kaisa ngon pola langi no monyidulu ate tonga e pole kapna la beta ai ko na wayar ngi togo e kwa mate to ngesolo obu Apugan ngole kinen yara di kote nen Joseph Amailem lo de rapon lete melo si 3 ala yo Malera ngesidi alimo be yara di tungalu ngura nete ngese bala ngese be e koto kesdi tetena sawo mishoke ko yara da mami commission ngata mama dio ibe je center ngone pene jabon ne je to goli wanje wayar ngata to pone bali pel jakoro kiliborin mama reje nara de first step is da je wayar ngek ida je wayar ngek kai you apply umeme fo ya once you apply de buli ko na umeme yaune ya kai gwat le to koni odumuni jonyone odumuni yakin. We want to ask people who have power running along their areas to wire their houses so that when electricity comes, when it's connected, but you must do quality wiring. You must engage people with the wireman licenses to wire your houses so that they qualify for electricity. David Wright, Oppose TV East, Kobukedia District.